Zadnje čase se na Cipru govori le še o krizi in varčevalnih ukrepih, ki bi rešili državo. To je opazil tudi Felix, zato se rad vozi s kolesom, saj takrat pozabi na težave. Before I was getting money from my mom for pocket money, but now it stopped. O finančnih težavah v državi se pogovarja tudi s svojimi prijatelji v šoli. Veliko jih je zelo zaskrbljenih, saj so njihovi starši že izgubili službe. I'm sometimes a bit scared we're gonna lose our job. My mom will lose her job, or my dad. A vožnja s kolesom ga sprošča in ponosen je na to, da zna popolnoma razstaviti kolo in ga spet sestaviti nazaj. Prav zato ga obišče prijatelj Orhan, ki ima težave s svojim kolesom. Felix je celo prodal svoj mobitel, da bi prihranil nekaj denarja za rezervne dele. If I need money or something, I sell some stuff, or maybe I borrow from my friends if they have. What are you selling? Right now I sold a bicycle wheel, and before I sold my iPhone and my PlayStation. Rad se vozi tudi z motorjem in je zelo ponosen na posnetke, ki jih je objavil na YouTubu. A najem motorja je drag, zato upa, da njegovi starši kljub finančni krizi na Cipru ne bodo izgubili službe.